Hrvatska je vo šok posle nezapamteното zlostorstvo vo koje Igor Naki ubi 6 lica, među koji 3 ženi, 2 maži i 1 10-godišno dete. Poštedeno je samo bebeto kojegu imal so jedna od žrtvite. Posle izbegala, koga policijata ga opkolila, izvršil samoubistvo. Nak je roden vo Vukovar vo 1983. godina, a so jedna od žrtvite Maja Tojagik imal bebe koja ima nekoliko meseci. Sudejki spored objavite na Facebook, tije 2 bile vereni. Ubijeni si i sestratana Maja, Josipa i njezini od 10-godišen sin, kako i njezinite roditelji Dragomir i Filjke. Poznanik na Igor i sam šokiran od zlostorstvo to tvrdi deka na Igor očigledno mu puknel filmot. Veli deka semejstvo to na Igor posle bekstvo to od Vukovar bilo smesteno vo hotel od Internacional. Negovi od brat se vratil vo Vukovar posle završuvanja to na vojnata, a tatko mu i majka mu gi napuštili i gi ostavile sami da se borat vo životot.